Neće verovati da ste ih sami napravili. Toliko su sočne, mekane i ukusne. Ovo su čokoladne krofne. Idemo na pripremu. Prelijemo dugmiće zagrenom neutralnom pavlakom i otopljenim puterom. Mešamo sve dok se čokolada ne istopi i ne postane glatka. Preko jajeta sipamo jabukovo sirće, malo vode, vanila ekstrakt i beli šećer. Sada kratko umutimo i sipamo našu čokoladnu smesu. Nastavljamo da mutimo dok ne sjedinimo i preko cediljke sipamo brašno, kakao prah, sodu bikarbonu i malo soli. Lepo prosijemo i špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Pripremimo nauljeni kalup za krofne, kašikom zahvatimo našu smesu i pažljivo sipamo u kalupe. Udarimo 3 puta i ide u renu na 15 minuta. Pečene su. Dok se hlade, vreme je da napravimo glazuru. Za to nam treba menaš čokolada. Istopimo je, dodamo iseckani kikiriki, promešamo, sjedinimo i sada jednostavno slobodimo krofne iz kalupa i umočimo ih u čokoladu. Ostavimo malo da se stegnu i došlo je vreme da uživamo u najlepšim čokoladnim krofnama ikada. Prijatno!